Tini fasalo gabodi sabjunal ni loa jimungbai amsai ni lukurangno poultry busa bagjaka o poultry busa bagjak pandawa fai manjak phaya gabodi sabjunal ni chairman Apon Debborma no khoboi jompujola junal ni joint chairman Rakesh Debborma te gabodi ARDD ni Dr. Porishma Debborma akusong Hungkaham jotono ani sini mongkangke Dr. Porishma Debborma angoro in charge veterinary dispensary gabodini veterinary officer Gastinoro tini backyard LIT poultry ni first quarter 2023-24 ni tok bagzari tongo poultry abo 20 taka bagzari tongo per unit gangke 8 unit total asana hambai tini sini Sipajola nitai or gabon poultry bag like that sini the list khamani jora sini jotono manka par beneficiary sing bis ta sing omahite sini poultry to gusano sing like that omekeno sini financially aro sing quarterly sing omahite 3 months for omahite beneficiary selection khaine sini mapakada ke aba mano ARDD sini TDC government ni INP ke sango ma ke to bagi tong lokoro na ham krai bagi ke lokoro go setsap mane tong go sadagi tong tamang lokor ni ke demand go tong go tari tong sini ti gari tong abro go sang asu ke bangke bagi mai apono sang limit ke sang baglai tong layo ke ti gari go sang jora jora sang tong layo ke demand tong dagari baksa o akum ro baksa demand ka he pono sang jeman sa ke sini je kisi sab kan tong mane sang TDC so sang apang sang kamani jaglo sang terutu kisa ke lokoro sang ma ke bagi nai ni setsap no sang borno ya pre tong ya tini oma he ke no sini Sipajola zone ni Dr. Sabdunon sing bagi tong promote no sini jompujola bagjaka monbuk ro pangko bisa mulo pangko tini oro gab di Sabduno sing oro total kebama beneficiary no borno par beneficiary 20 jona 20 tani monote sing sini 40,000